Kumba prashteng men step menin ke sing ke arpulai teri ule ber kila don ki kena khasi ki bala shasho ki mender ki bedon kumba khatsan ngot ka than pulo lenti dem senyong weni ki dukot ke FKGGP ubayat lenti nang tau la sakhi kini ke jing shasho ben ula let ben yarap lang Henry kini ki mender kila sho lang wat ya uru kumta ka seng na ka central body kila let ben wadi kini ki dakhar bedon ktilang balalap tang laingut Henry Pose hadin kani ke jingja ki pulit sardar kila khot hajir ki khot ke FKGGP menta ka sing ka arpulai teri ule ber habai crunch ki lat pathai kubor information secretary jong ka seng upa regional thaba ubala birngem yaki mender bakimde bansang rakti yaki khena khasi da ka baula ong what's dang pen ibor nama onda plus dang ngin pendem baca menin kasni agapor kumba prabaji prashteng mestap menin apo than pulu bahaba ka lenti bena saperlong sedap senyong kila don katun ngingot ikhna samla ki ba dana kaskuti kila syasyo ha hagi ni ki mender ibadan kumba kasau kasan ngudi kila bat di kaskuti be kila syo ya utau kena berhadin nang ta don udukot jungi ba dei na po ka FKGP mo kun sakel bateri po dem senyong aku ka hardware layak lenti nang ta bo lai ba jing syasyo do kini kita kasih ulali penyerap hadin ulali penyerap di kita kar ibadan kumbah paring kasau kasan mut dilakta ti kelamanya udukot jungi ro ya hadin nang ta haba din bangi nak yang ke FKGP ni ok kubor paring to spongji posteng ni ali ban be sti sa 30 soferlo hadin nang ta ngim syalap ini kibri ki bayar ti ben syo ban rakti ya di nata kali yo to khot jungi ba kai kada ba sho la itu ini ba de ba ta kasih bisa sho te no pi thu dur ho itu te ngi nakal yang kaseng FKGP central body hi ni alet ban thwet ni ta kibri ba dan hapok than puru hi bra koi bakal simpor ngi hadu arkanta tam bangin yo ban kem kidan kumbalai samut ki ba la pani thu dur ni la thwet yaki ngi la lap den na pedeng kita ki lai samut ki ba la ye itu ni yo bat tang yo we bahdi mengayo bat itu way ni kemsem lapan slam ni rai us pok office jong kaseng bentok kit yu ki kita ki kena kasaumut bat ki kadar bopulong ki bikin show i yaki kibri ki bedi kidok snam jungi Henry nga posi am sampai perkar pre ba menta ka step nakalyang SI ti amarang ufuni nga ba non hajar sipo sada position ba te ka bopulong ya ka jingja ka bamunin po sa forlong berhadin nang ta bagi ladon gi balalo FIR yingi te ngiru gi ong ba nginum song klikti nginum song thaj dada kidok gisnam jungi kidang syak takti nani syakmat ngim salia banginum ti banginum re ngini da bi ilajak ye ka jabendolo jong ngini da bi ikun samla jungi ba kan long ru ka kawi ko kubor sekini gi mender ba nang ni syakmat wat penstang ya ka ega bangi ngim kwa banle namara da pipin ibor ngiru ngimban siban ibor kajimi menta kasni ka ba ngawan hajar yang ba ngin habani kendu begitu kibril ki ba IFIR menen ba ngin yakan marki ka ega bopolong ki bikin IFIR namar bangi ngini yang bangin counter pe IFIR in counter IFIR namar ba ki di ba asal yang berduni indai mangi pasdang ki maki pasdang te kamdi ka kamram jong jongi pada bangin kamdi ka kamram jongi bangin le kadi kamram ki kulit bikin le bikin thwet iki mentangi ki komplain kelaman nyangi ba badi mangi ki ba asal yaki de maki ki pastang ngi ba pistang ngingin penkot yaki ngitip ba kita ki beri ki badong kti bandut ban show ki beriu hapo ka than pulu ki de ki drop pedalas ki drop consumer ja ka bagi kerteng jongki ki dan gulap kla ki di tau akshay marbanyang Abhishek Thapa na tahu Gopal Gurung Gopal Chitri ti na tahu Dipak di gibon baki bangi padyo kerteng ke jingra jongi yau Dipak sa office su kadi nawar pa in toket monu bodong kti apa yang kita kasau sangut tiba show iki kena kasiminin di tengah tay yang tu keseng juga ada IFIR nan mi na kalyang kaseng ngim ko apan IFIR namar ka FIR ka sunet tra population kendai ka nakalyang ka ngi kaseng ni jutri borba ban penduk jat yau ni jingtau yau ni drugs endai ngi julap ba teng gi tang sipur kilat nyo ini gi body drugs begini body drugs indak ya mentah la syai la ni la sisi kilat nyo tinggi nakalyang kaseng kalong le no bangin chuli
ban iwat ban kemeki ban IT sekulit nilong len takadangi so kami jimut ban IFIR ngarajukan berobor ya hakapor ba ngi J3 lang bat ka anti narcotic task force ng ka Meghalaya police ni joong ba kan sapoy kapor ba kini ki drug peddlers ba ki drug consumer kin salong kinong nuti kinong penyak beril ba kinong tu nong team henday na kalang ka police department ngi ba kamsim khia do mantaro manta uni drug la su thit man la ki thiyeng ba kala penjat ya man ki khun sama jungi badan hani pori kasi jungi henday hadu manta na kalang ka police department kimsim macam khia ya kini di nakalang kaseng jungi lada kaan kamla bani ngiman si ban sim ni ka ay halak ti jo